November ni kuwa thole ni ania INP Mizo Channel clear tu te chibaile vek ule dam taka inom theu kan be sei international politics lam toy te in kan an update le lokanga min lo ngai thak sak le anga in thir dan te po in ron soi le theu don nia ama sign kan channel la subscribe lo inom chuan khonga in lo subscribe ve zel te u China hypersonic missile test chan let nan US in laser weapon siama tumta khovel hi in ngir ngau nei na khat ani ber hi October thalai hol vela China in aruka hypersonic missile test kha kan la revek ome United States chuan angai mo hle maya China ral thuam en chin kha thungrul nge ya tum thu an lo puang to ani ral thuam lama in tlan siak na hi aruk chuan om tho ma se khovel ram lian te hian environment lam thila ngong thalo ani na sat thei ema wangin wall out takmai han kalpui hi an thre tlang vek ni na langa United States hian ral thuam turu tak tak China le Russia te le tam tak akola US tan chuan ral thuam siam lam kho kher hi a thatna tam via wanga chuti lain United States in luling theilutuk ti top nana a thei dan dana ral thuam thale changkang nei ve hi Xi Jinping ate Vladimir Putin te chau nilovin Kim Jong Un te le Iranian President Ibrahim Raisi te pona an ngai dan tur ania thil om dan hi an re chiang ve viu tur anga yang tun naya COP26 boruak kha atlang pu chu kan re to anga yela Russia le China chu global warming lam soi ho na antel du tamia lovani kha industry lian tak tak khovel boruak ti che thei tur siam bel zel an latum ne na ngai thei ome United States hian khovel le lunghum hal adu wang hrim nge nianga global warming hi tok tara mangin khovel sikle sa ti danglam thei thil industry ti tlem tumin ma ala na saviu maya mihring te tan thahle ma se United States thu noya kun du lo China te Russia te ang tan chuan zom har sa tak turani China in ral thuama en china piangin US chuan a ayana sa in alo en chin ve zel dona US hian global warming hi avei tak tak lo adin munhum hi matum na mai ani kantini pon a om viau thowang chuti rolin kan khovel boruak in thak danglam na salutuk hi mitin hian kan ve hun ta hle sang ni le som ni le pakhat October thla kha khovel pian tirata October thla zonga alum bertrum kan thleng le ta dermaya tuna tanga kum som nga aral le meu chuan he khovel hi mi hring te chen na tla kani to lo hial mai theiani chulam chu soi thui lo mayela ral thuam in tlan siak na lam a khan lutang November ni sari khan United States chuan laser ral thuam turu takmai siamatum le ta a hei hi China in hypersonic missile en chin chan let na ani thei mai ome Z News le ANI News in antarlan danin United States chuan Boeing and General Atomic Electromagnetic Systems GADMS kuta contract hi US Army mingin alo pe chuak tai to ni he anral thuam siam tur hi azo tonga han soi mai te po harsa angrenga 300 kilowatt class solid state distributed gain high energy laser weapon system tiania ahminga tang reng mai po hian a hlo omngal view mai don ani hi October ni somni le panga khan US Army chuan order an siam fel to a October ni som paruk vela China hypersonic missile test chungchang chanchin thara kan mukha khami chan let na ninge na lang China in hypersonic missile test thu kha October thla khan kan reve chowa antes hun takha okas thla ani mase China media te dan zep thei view na a engtin tinemo US intelligence te bokin an threchuak le ta thovani GAEMS President Scott Forney chuan laser an siam thar le tur hi next generation tun lai thiam na ina phak lo kan ti mai ange ral thuam turu tak atluk pui tur lo om mi lo ani don ti asoya China jet fighter te chu all sam tak takin akap thazot zot thei don ani
US le Russia po in hypersonic missile hi aru kinan buai pui vereng tho ni in chinchang khredeu te chuan an soi boka hypersonic missile hi sound speed ain alet nga in a chaka laser pa nga ya han chai buai mai chi ni na langlo chuwangin US hian tunlai laser aya tha next generation laser siam hi aril ruk ta thut ni na lang Pentagon report military and security development involving the People's Republic of China PRC 2021 China in nuclear ral thuam siam belatum dan kim chang report ania kum sang ni le som ni le pasaria nuclear warhead zasari nei manan tumani ti chuan sang ni le som ni le pasari atanga chiara kum thum arale huna chu sang ni le som thum tinania chuta chuan China hian nuclear warhead sang khat lai ani to ang China hian economy lama US phader to maya ral thuam lam chia hi US chung nun na ani to maya chuwangin US president lo omzel turten Xi Jinping hi zader taka andor theinan nuclear ral thuam tam tham tak US ayanga antum ni berinalang diktak chuan in sual huai lo po ni se silayan hum tlat te chuan lo chi pon ni bik nang chatiang din mun chu North Korea le Iran te hian lu antum mek chu ni hi te chuan Facebook lam chan chin kanang soi kai lenge Zuckerberg company in mingthar an thak thu kha in lo hrevek tonga he mingthar hi mi then khatan mal somna ani thei mai don ni na lang October ni somni le pariat khan Facebook nei te pa Mark Zuckerberg ka chuan WhatsApp te Instagram te Facebook le an company rang phuar khom tu mingatan Meta ti mingtharan pom thu apuanga Meta company anga engkim kalpuyan tum mek lain har satnan tok ve tatlat mai Mark Zuckerberg ka hian poisa tam tham tak pe ka in huam lo chuan a company mingthar tura adu le ruah man na engkim akalpui to hi achan le mai theiani chuti lain net schoolik ta ne ro khovel pa ho saber din mun pangana ho mek tu Mark Zuckerberg ka poisa tam tham tak si chho theina hun tha ani ve thung dona hetiang hun tha tong thei hi van ne in ti hle porin ome Zuckerberg an a company mingata na adu Meta ti hi midangin an lo register dai to maya Zuckerberg hian a company ming tura thlan fel ma hian azir chiang masabik lo nge an du zat poisa pek maya in huam zok ti kan ret lova Meta company lo din tu net schoolik hian hlok na tel ngei don ni na lang United States Chicago Meta company hi register lo ni to a hetia Zuckerberg an ron puan ta ka chuan technology farm Meta company din tu chu court lama zual ko atum me ka ni Meta company nei tu net schoolik chuan ti hian soya Facebook en kan company ming hi leyatum na a hlo chama ti chuan ti luina amin chu sakatum le tamayani Facebook hian trademark infringement kan ko chuak chin chena min chu puyatumani ati schoolik hian Facebook company hi angai san mel lo ve khop maya ti hian a soi chun zoma Facebook le thok tu te hi mi bum mang fekan ni ke ni chau min bum lo khovel mi pui until siam mang tu te hi min bum vekani ati bok asoi omzia ber hi privacy le data leak chungchang an erin ome ti chuan schoolik chuan ti hian asoya thathum liam ta chung khan Facebook ukil chuan kan company ming hi khal turin min dil chara ma se kan phal lovani a chan chu kan company ming thlak nan sumtam takse na ngai dona an sum min offer hi tlema tin kan company client titan har satna om thei boka chuwang chuan kan nar tamai ani ati company ming ringot hi nilova web address po an le ngai don boka Facebook lam hian Europe rama domain meta.com register tu te po an lo dor bok nia soyani a kan soyang khan Mark Zuckerberg hian Meta ming hi alo zir chiang ve ngeya anei tu le website domain siam tu te thlengin leisak turin alo dil ngeyani ma se chan rang awangin an phal lo ta a Zuckerberg chuan a company mingata na puang ta thova ko thutluk na ain ngat don ani mayang chu web source pakhata chuan Meta hi
kum sang ni le som paruka register Chicago Illinois sa ne na tar langa site dang chuan Meta chu kum sang ni le som panga a register Chan Zuckerberg te ta angin atar lang ve thunga tin US company pakhat computer le laptop tablet le software lam siam tu company chuan Meta company registration an buai pui mek thu an lo soi ve boka Facebook lamin US dollar million som ni an pek thei chuan company ming registration hi top san an tum thuan soi ve bok Meta company nei tu inti Joe Darger le Jack Schut chuan US dollar million som ni hi an mu huna registration hi top san don ma se school kha ala ta chiwa Zuckerberg buai na hi athua ni deuh chu ni hi tin Zuckerberg hian Meta logo po hi medang logo alo en ton le pek ani oma vani khak takin logo chungchanga hi chuan thu boi soirik a omlem lo ni na lang German company M-Sense Migraine chuan an logo le Zuckerberg logo thar hi a in an hle thu an Twitter kal tlangin an soi chuak vele a Zuckerberg hian a en ton ani an ti hialani an logo hi han en chiang ve mai ula a chung zo ka sense hi German company logo ni in a hnoi zo ka mi hi chu Zuckerberg ka Meta logo ania Zuckerberg hian a chunga mi hi a en ton in ring ve em company ming le logo te hi thil poimo takani ve a brand le trademark anei tu dik tak tar lan na ania in man tro mai chi nin lo hrim Zuckerberg hian poisa choi teu mai theini chuti rualin mithen khatan hun rang ka chak ani thei ve tlak bokang chu ole tun tumatan chuan khati zong kha ni sela zanlama Myanmar news update le kan tumanga min lo ngai chang le theu don nia kan channel min hlut saka min lo thlir sak thina wangin in za chunga kan lo me